chỉ bay ule April ni ruk sang ni som ni le pathum ni lai tho tana nia Taiwan President Tsai Ing-wen huai sen zia kan ria a China in adu lo chung chung in US House Speaker McCarthy amhutange maya China athin rim hle maya Indo long te Taiwan bula atol lu tir ta thuak mai Taiwan President Tsai Ing-wen chuan Latin America rama Taiwan thop turam te atlo kwal pa in voin khan US House Speaker Kevin McCarthy America rama thunei tu ber pathum na le Republican le Democrat lawmaker te chuan Ronald Reagan Library Simi Valley Los Angeles California state an hmuwa hemi ma hian China chuan President Tsai Ing-wen chu Speaker McCarthy mulo turin le US point Tsai Ing-wen chu lo dong song lo turin a Putin avau zuya hetianga Speaker McCarthy le President Tsai Ing-wen te mai chana in mu le in biak na hian one China policy a kaltlata Southeast Asia biala muan na le himna ati chevek theani ati hetianga China vau khan na poisa lova President Tsai Ing-wen le Speaker McCarthy te in biak nu loka hian People Liberation Army Eastern Theater chuan Taiwan ram chak naya anin do long rual tele in do thlo na phur thei long lian Shandong aircraft carrier chu kan ram Taiwan chu hum him turin kanin pe rengani ti in atir lut ngalani hei hi in do ma athil thleng relief of war ani donem ti ero achiang lo US chuan a tulanga Taiwan tran pui turin a in do long lian in do thlo na som sari don phur tu le sipai sanga don omna USS Nimitz long lian chu Taiwan atanga Melzali lekahla International Water Antia ada meka Channel News Asia Singapore chuan US Navy in rarin dana zota ma se chan ani lawani Taiwan Ministry of National Defense chuan Shandong aircraft carrier chau ni lovin in do long pathum dang le tui hnuai long bitum tura siam bik helicopter ral tu thei anti-submarine helicopter te point Taiwan Air Defense Identification Zone at thok lut ti ani China chuan kumsom sari zet ma ni ro rel na thana lowom to Taiwan chu karam nge ani atin atul phot chuan ral thuam chelekin lak le ta op zuya tum ti khovel hriata alo puang cham chi to thin ani nikum August tha a US House Speaker Nancy Pelosi in China rem tilo chunga Taiwan azin lui khan China chuan boruak le tuipuya indoral thuam man ro tha in Taiwan hi alo jim to ngal to a ma se indona emero achuak zui talawani kha Speaker McCarthy Republican pa hian Taiwan to atum thu kumin kumtira asoi vele China chuan do dalin adem thu achak chuak ngalani boruak ti lumle ti tran ut ain McCarthy chuan Taiwan to kherlovin US leilunga Taiwanese President Tsai Ing-wen chu alo mutat hen zo kani Chiu Kuo-cheng Taiwanese Defense Minister chuan reporters te hnena China in Indo thlo na phur long lian pahni aron tir lut mek chu thil na mai lo takania ma se Taiwan chuan pon lama tanga be na le vauna chu chang le turin kan in pe renga Shandong aircraft carrier jet vel dan chu kan thi thlai zui renga thlo na thok chuak le khoi muna nge an tum ti ta chu kan en renga ni ati China Defense Ministry chuan Tsai Ing-wen le McCarthy in mu hi andem ti soin Chinese Foreign Ministry thupuang tu Mauning chuan kan din na nga ya nget takin kan dinga khovela China pakhat chau amin atrulanga Taiwan ram chula le ta op turin le military chakna mang turin kanin pe at reng ani ati China sipai ta chuan tun maya tharum an thoin Taiwan ram chu an khuai nuai tur thu an puang du lo thung ani President Tsai Ing-wen chuan Taiwan rama zalen na le mipui du thlan na ro rel na chu a che chovin din mun thalo taka a omme kani ati Speaker McCarthy chuan US in Taiwan hena ral thuam phral zel an tum ti soin khovelin Ukraine indona atangin thila murenga
Indo na pumpel zong am malak thei chung chu rem na kong zon zel aniang ati tuna US House Member pariaten sumdon na le ven him na chungchang soi ho pui turin Taiwan ram an tlo mek bok ani Ko Cheng Heng Deputy Head of Taiwan National Bureau chuan Nancy Pelosi in Taiwan atlo andu lo angkhan China chuan lung oi lo na le vau khan na ati chua arin om lo ani ati ya Pelosi in atlo atrom khan China sipai ta chuan Taiwan ram chu tui hnuai tui pui le borua ka anin do chia mai o mange ti turin an zim tot na sa le ani kha tun laien French President Emmanuel Macron chuan Beijing a Chinese President Xi Jinping am hume ka European Commission President Ursula von der Leyen atel boka Taiwan an bei mai chu arin nom lo French President Macron chuan President Xi Jinping chu Ukraine le Russia Indo na a inrola rem na zong turina phutani China hian Russia in Ukraine chu karambung khatia aruna sang hi som palikuma Crimea Peninsula achu sakthut chungchanga te khovel ma a Russia adem du ngai lova engti khuna emo Taiwan ram chu sipai chak na banga beya ople lak le thi atum renga Ukraine Indo na atangin boruak athiri ani President Macron hian China acham chungin Industrial City lian tak Guangzhou Guangdong Province atloang China Indo thona phur tulong lian Shandong chuan Taiwan le Philippines in kara Basi Channel anti lai South China Sea tuipui apal tlanga tuna Taiwan mar chak tuipui mel zani kilometer zathum som sari le point lia la Olympia om mun arem felmek ti ani Shandong aircraft carrier hi Western Pacific tuipuya om mek China Indo thona phur tulong lian Liaoning aircraft carrier chuan azom dona Joint Combat Force an niangin enge anti turero soyani lo tin South China Boarding Post chuan azia kani Macau based military observer Anthony Wang Tong chuan Shandong aircraft carrier le USS Nimitz Indo thona long lian te hian Raldo tura anin peizia an entir ve donani ati PLA Indo thona phur long lian te hian Taiwan Strait tuipui le South China Sea tuipuya Indo lo chuak thut ta se Taiwan chantura US 7 Fleet tele ramdang Indo long lian te chu lodan cha atum ngai tura an ngai ani hetianga Indo long lian an chet kwalvel dana politics thila thu cha omzeril thuk tak aneyani Shandong aircraft carrier hi China Indo thona phur long lian pahni nanin December ni som pasari sang hi som le pakwa khan mantran ania Sania Hainan Province Southern China a da ania Liaoning aircraft carrier hi apakhat na ani The Global Times chuan The Liaoning Indo long lian hi thuam that mek ani ati China atanga in lakran du tu Taiwanese President Tsai Ing-wen chuan kumsang hi som paruka thunai na aron chana tangin tun ma anma ni thop thina diplomatic relation siam thin ram pakwa lai ten China belzok du in Taiwan nen anin kung kai na an chu chat to a Tsai Ing-wen in kar kalta a Latin America rama Guatemala le Belize ram azin chu ma lokin Honduras ram chuan Taiwan chu in then na bia thu hlanin Beijing lama alo pakai san to ani tuna Taiwan ram pom tu chu khovel ram som pathum chaw anom to ani China chu USD lova khovela economic ram tha pani na ani me ka wangin khovel ram te naw tam takin China thazar na hnuaya du in an bel tran chho to a Chinese strong le China poisa yuan RMB chu alar sotin kumrei lo te a US dollar a in khovelin Chinese poisa yuan RBM chu andu zok dona soile chut ani tabok kumsang khazakwa somli pakwa a Mao Zedong Chinese Communist Party ten thunei nala a General Chiang Kai-shek ho Nationalist Kuomintang KMT ho te chuaka Formasa tuna Taiwan antlan chiat khan Latin America ram te chuan
Taiwan hi an thopin an pom zok thina ni ma se China economy chu tun kumsom ni kal ta chung lekin nasat taka athopa zuan nasat em awangin ram tam takin China sung du na awangin Taiwan bel ain China belin luk khonga nei zok ti an thra chho zela kumsang ni som ni pakhata Nicaragua kumsang ni som pariata El Salvador kumsang ni som pasaria Panama le kumsang ni pasaria Costa Rica ram te chuan China nen sam in phiar zom an than san ta ani President Tsai Ing-wen ni chuan kar kalta a Latin America ram then khat le US to tura azin chu adon hian China chuan alo kei pui sabe thut mayang ti hlawin China sipai te lo dang let thei turin in ral rin na sang bernen anlo in buat sai ti Deputy Defense Minister Bo Hong Hue chuan a soyani heti lai tho hian Taiwan President Louis Ma Ying-jeou kumsom sari le pathum chuan March ni som ni le pasari khan ni som le pahni cham turin China hi atwa ma se official anga lo don son na tura lo thung President Louis Ma chu kumsang khajakwa somnga a Jingtan khwa Hunan province China a alo pianga apian na mun ba ka Shanghai Nanjing Wuhan Chongqing le Changsha te atlo don ani KMT party hian mainland China nen in sui khom an hre lova ma se President Tsai Ing-wen telna Democratic Progressive Party DPT chuan China laka independent chu an tumber zingami ani thungani President Louis Ma chuan Taiwan Strait a chengte chu Chinese ho kan nia yan le yellow emperor hun laya tha kalzel te kan nie ati Taiwanese ho te chuan Chinese ang point adin soi ngai lova Communist Party ten King Dynasty an pai thak khan an ni Taiwan ram te hi chuan san la ram lo ding zel Republic of Taiwan a anin ngaya China le Taiwan hi anin pomton lo ve fe ani he thumin buat sai sak tu hi pusi ti larin oma ani Mizoram thu thar ngai thak chun zomang Aizola Assam Rifle lam mual bul maya ram nei tu mi som panga ten an ram chung changa Gauhati High Court Aizol Ben chan puna court thu hi an ngai chang mek ani mi som panga te hian sipai ram lu ahuam chunga ram nei anin tilowa an ram nei na hi sipai ram pon ani anti ram an nei dan po adik thap ani tia diklo taka ram nei ni lovin dan zom thap ram nei sarkari na pek anin ti mi som panga te hi sang hi som pakwa ko ta hian an kala ko ta kal an tum thu le chuta tel du te chuan ming pek tur tia tual chung chan chin bua an chua nuwa ming pe tu mi som panga te hi hemi kuma hian ko ta hian an kal ta ani Land Owner Association near AR ground tia Paul Ming Phoin anin tel khoma heta tel mi som panga te hian dan dik takaram nei District Council pek anin ti an Secretary Bizoding Luayana soidan chuan ko takal te hi dan dik takaram nei an nia an ram nei na hi sipai ram manilo Assam Gazeta an ram nei na hi sipai ram manilo ati Assam Gazeta sipai ram pon china District Council in ram apeti ina soya District Council sarkar nge in har satna aumlo ti in ahun lai na soi ni ina soi District Council khan LSC apek theilowa wangin House Pass an pe a UT ne tuwa UT sarkara an House Pass chu LSC an let ti asoi bok sang ni som pakwa ko ta an kala ma se COVID-19 awangin code point na athok mumal theilowa chu wang chuan hun an larai ta ti ina soya code thu hi an ni chuan an ngai chang ti asoi bokani Mizoram number 4 heroine alhuara akal mar hleni ina lang tun lain Aizol hun lun laya asul nu mu tura thina azor le arui po walau takin anti ni na ngai the nikum kum chonulama khan Aizol mun lun lai vanapa hol bulvel le mundang te afai de wara tun naya heng huna hian rui lo nu ma alang sar le mek vanapa hol bulvel asir vel le kong nuai lam po tu step vela tun naya rui lo ti thin anom le a
chun pachanga po in chiu lai mu turanom fo step vela anin chiu mol fowa chutiang chu kan mu fowa a hu hovin anin chiu thin ani mel muthulo lop te meng hlei theilo te po mu turanom thin ti in abul naya na thok tlangwal pakhat chuan a soi vai khat phei chu mi pakhat hian bol hlo omna hun vela sirin salo zonga ka khonga izok atibok aizol dai vel wal beng kongte thuam pui helipad le zuang tui in po na kong vel le mundanga po rui lo ti le azuar an fuan khoma walau takin an zuarin an rui mai thin ti thu don ani excise and narcotic department lampoin rui lo hi alhuar mar pa tri nia alan thuan soya man tura tam thu te aizol chok ni lovin mundanga po alhuar thu te an soya ni aizol a hian a tam renga tun hnaya ser chip sia ha le then zol vela man tura atam thar ni na lang excise and narcotic department ho tu pakhat chuan ati Tripura Meghalaya le Assam te po an mang an thu le tun lain khovel mun sang heroin wanga an mang an thu te asoi bok February ni som panga sang hi som hi pathum nilai zandaruk le minute somli panga vela anu pui hlui la ro pari kum somli le paruk champhai kanan rong taka ulbun silaya kap luma tan bo zui ta la ro pianga kum somli le pathum chu chin hriat lovin ala bibowa tahan a thleng to nia hriatani kan thulak nai na ta lan danin la ro pianga hi champhai le ramri te pa police ta chuan a thei angin a chin an ngai ven renga Myanmar ram chung zo na thlak te poin an ngai ven ve reng boka tun din muna chuan tual thatu hian tahan a thleng to nia hriatani media ranga tarlan ani to angin la ro pianga hian anu pui hlui la ro pari chu champhai kanana an chen nai na lu chilin rong takin ulbunina ka phluma poya khoi zo nuwa atlan bo zui nga lani milir thei aruk chu mangin zo khothar lama pana chuta tang chuan Myanmar alut tan yanga in zo khothar bulak alir thei mu nima se he thu buat sai lai thleng hian achin hriat lovin ala om zui ta zelani rong taka apasal hluina ka hlum la ro pari hi champhai kanana si kapzara in lua khosa ni in anu kumsom komi vele afa panau pang bernera khosa an nia sum don na le arem rem thoka in lo fathina ni